Dobar dan, ja sam Akiko. Karage je pohovana piletina. Poenta je pripremi piletinu koristeći soja sos, majonez, beli luk i džinđer. Materijal: bataka, soja sos, beli luk, džinđer, majonez, brašno. Gustim: sitno iseckat beli luk i džinđer. Iseći batak na kocke 4 cm, staviti u činiju, dodati soja sos, majonez, džinđer, beli luk, promešati i ostaviti 10 minuta. Promešati brašno i gustim. Probim dodati u činiju sa batačima i promešati. Dodati ostatak mešavine i još malo promešati. Šipati ulje u tigani i pružite piletinu sa kođom okrenutom dole. U Japanu obično koriste puno ulja, kao kada pruže krompir, ali ja koristim 6 do 7 supenih kašika za pruženje. Poslije 6 minuta okrenite batak, ostavite 4 do 6 minuta. Pokropite i ostavite 2 minuta. Otobolite pokropac i ostavite 2 minuta da se dobije hrskava korica. Karage ide dobro uz pivo. Pospite sokom od limuna kako biste dobili osvježavajući ukus. Nadam se da ćete uživati. Bilo bi mi je drago da se registrirujete i date vašu ocenu. Hvala vam na pažnji.